والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم وغفر الله لمرحومتكم لله تعالى ولروحها. الفاتحة. Güzel belediye bazı büyük milletleri inşallah kavuşmuştur. Bize düşen de inşallah güzel Rabbimizin sabrı cemil sabrederek o mükafata bizim de ortaklarımızdır. Hakikaten görülen vahşeti tarif etmek çok zor. Biz de güzel bir sabırla inşallah bu biz de bu şekilde inşallah sevapla dolduracağız. Bunu da bilmemiz lazım. Cennet hakikaten ucuz değil. Yani onun hakkını vermek lazım. Ama cehennem de lüzumsuz değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم وغفر الله لمرحومتكم لله تعالى ولروحه. الفاتحة مع الصلوات.